ni umuhanzi ndetse akaba n'umunyarwenya ukunzwe n'abatari bake hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga yamamaye nka Getafu. Mu gihe kitarenze ukwezi kumwe nibwo yasohoye indirimbo yise Aragitosa. Ni indirimbo ikunzwe n'abatari bake hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda muri ino minsi. Gusa benshi bavuga yuko ari indirimbo itarimo ubutumwa, ahubwo ari indirimbo iyobya urubyiruko, ku buryo bamwe na bamwe bari kwifuza yuko yafungwa. Yewe ibyo Getafu bitewe n'indirimbo yashyize hanze ubu ngubu byageze no muri RIB, ndetse RIB ikaba rwose yatangiye kuba yareba ikibazo cy'uyu Getafu ibijyanye n'iyi ndirimbo yiwe. Ku rundi ruhande uyu Getafu wasohoye indirimbo ku mugoroba washize, ngira ngo mwabonye amarira yaririye kwa Aime Irene ubwo yari yagiye gukora ikiganiro, rwose avuga yuko abari kwifuza yuko afungwa hari igihe ari bo bazajyayo mbere yiwe. Reka tubyinjiremo neza turebe ubundi uyu Getafu wasohoye indirimbo Aragitosa, indirimbo by'umwihariko ikunzwe n'urubyiruko nyarwanda, we icyo ayivugaho ndetse avuga ko isobanuye mu buhe buryo, kugeza yuko we ku giti cye avuga yuko indirimbo yiwe ifite ubutumwa bukomeye cyane, ariko benshi mu bayumva by'umwihariko abantu bakuru bakavuga ngo iyi ndirimbo nta butumwa ifite, ahubwo irimo iyobya urubyiruko. Aho yaririmbye amagambo agira ati kubita kuri ka umugore arataka maze azana amazi. Ngira ngo rero ayo namwe magambo ari mu iyo ndirimbo. Rero benshi ngira ngo kari no mu tuntu twahitinzemo cyane, aho usanga benshi muyikorera ama-challenge ku rubuga rwa TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ari ako kantu rwose bari gukunda kubyinamo, ndetse bakayikorera n'amashusho mu buryo bwa AI bakayibyinisha abantu. Ngira ngo na Umutesi Kovia mwarabibonye yuko abakoze video arimo abyina iyi ndirimbo, kugeza naho rwose we yavugiye hejuru avuga ngo ibintu bigomba kujya muri RIB. Akarego bita Tito wari wabanje gupostinga ako kantu agakuye kuri TikTok akagashyira kuri IG yiwe. Kovia ngira ngo ni ibintu mwayibonye nawe agaruka ku iyi ndirimbo cyane. Rero abanyamakuru benshi batandukanye barimo bagaruka ku iyi ndirimbo y'umuhanzi akaba n'umunyarwenya Getafu. Ngo ikaze kuri YouTube channel. Rero reka twinjire mu ikiganiro neza turebe hamwe icyo Getafu we avuga ku indirimbo ye, uburyo ayisobanuramo byose ugiye kubimenya akantu ko kandi. Nimba rugamba rugeze hano kuri uyu muyoboro mugari wa Sam G Official, kora subscribe uze tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye abagezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nabikubwiye rero ni indirimbo Aragitosa ya Getafu ikomeje kurikoroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nyir'ubwite rero gusohora ino ndirimbo Getafu we avuga yuko ari indirimbo yakoze mu buryo bwa comedy, kubera yuko n'ubundi ubusanzwe ni umunyarwenya. Mu magambo ye yavuze yagize ati nimba indirimbo yagiye mwarayumvishe neza, rwose ikoze mu buryo bwa comedy. Ni indirimbo yatangiye ntuma umugore ibiro 4 by'ifu, ndetse mutuma n'igitenge arabizana, maze aca bugufiya arabisasa, amaze ngakubita kuri ka. Ntabwo amagambo yose ariko twayavuga, ariko ayo namwe magambo arimo. Getafu mu buryo bwo kwisobanura yavuze yuko gukubita kuri ka ari uko yari ari kurya nyine kubwo bugari yari yatumye umugore wiwe ibiro 4, avuga yuko ikoze mu buryo bwa comedy. Abandi bari gukeka ibindi byose bavuga yuko ari indirimbo yo gushuka urubyiruko, ari indirimbo idafite aho igamije, ari indirimbo mbi. Getafu we rwose arabihakana ku giti cyiwe. Benshi rero barimo bavuga yuko ari indirimbo rwose irimo ishuka urubyiruko. Ni igihangano gikomeje kurikoroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho ama-TV menshi, ama-radio menshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda atabasha gukina iyi ndirimbo ya Getafu, ariko agafata umwanya rwose agaruka kuri iki gihangano cyiwe, avuga yuko rwose kiri kubyinwa cyane kandi gikunzwe n'urubyiruko, kandi nyamara kiri kuyobya urubyiruko. Kuri Mama Urwa Gasabo ni igihangano cyagarutsweho cyane rwose bakibandaho. Wagaruka ukajya kuri BTN kwa Kensi, nabwo ni igihangano bagarutseho cyane, bavuga yuko urubyiruko ruri kukibyina, ariko kandi nyamara ariho gikunzwe cyane kandi mu gihe nta butumwa burimo, mu gihe izifite ubutumwa
batazihereza umwanya. Ni mu gihe rero iki gihangano kugira wumve uburyo gikunzwemo, uwo bita Silvizo yagikoreye cover, kimara umunsi umwe gusa kimaze kurebwa n'ibihumbi 100 by'aba viewers ku rubuga rwa YouTube. Mu gihe rero uyu muhanzi Silvizo ubundi nta ndirimbo yajyaga apfa gukora ari cover irebwe n'ibihumbi 100 kuri YouTube, ariko iki gihangano cyo rwose cyamaze umunsi umwe gusa kimaze kurebwa n'ibihumbi 100, kimara umunsi umwe n'igice kimaze kurebwa n'ibihumbi 150. Urumva rero ko iki gihangano cya G-Tough abanyarwanda bagikunze ndetse cyane. Ni igihangano nk'uko nabikubwiye kiri gukinwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo ndirimbo ya mbere iri gucurangwa cyane, tuve ku zindi zari zikunzwe, harimo Pompom ya Bruce Melody, Uragaruka ya Lil Jon, cyangwa se Chocolate ya Chris Easy. Rero kugeza na n'ubu ngubu iyi ngiyi ya G-Tough yamaze kuzicaho mu ndirimbo ziri gukinwa cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ku rubuga rwa TikTok. Mu miziki irimo ikorerwa ama challenge, iyi y'uyu muhanzi G-Tough irayoboye. Rero G-Tough wehi avuga yuko kugeza n'uyu mwanya yiteguye kuba yajya muri RIB isaha ku isaha nibamuhamagaza azagenda asobanure ibyo yaririmbye, kandi avuga yuko uko byasa kose byaririmbye ntabwo ari ibintu bibi cyane. We nabisobanura mu buryo bwiwe azumvwa kandi abisobanure neza cyane nk'uko na Umutesi Kovia yabivuze. Wenda amagambo yaririmbye yumvikana, gusa we ku giti cyiwe ashobora kuba afite uburyo ki yabivugamo abanyarwanda bakaba babyumva neza cyane. Rero na G-Tough ku ruhande rwiwe avuga yuko agomba kubisobanura ndetse kandi neza cyane. Uyu muhanzi G-Tough rero nyiri gusohora indirimbo Aragitosa, ejo ku mugoroba washize nibwo yagiye kwa Aime Irene akora ikiganiro, rwose ababaye cyane bitewe n'uko abantu benshi bari kwifuza yuko yafungwa bitewe n'igihangano cyiwe yisohoreye. Aime aho ku gihe ngira ngo mwarabibonye yatanze ikibazo ubwo hari ikiganiro rwose n'umuvugizi wa RIB avuga yuko hari igihangano kiri kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga ko kiri kuyobya urubyiruko. Gusa kimwe mu byatunguranye nanone ni uko umuvugizi wa RIB nawe iki gihangano cya G-Tough atarakizi ndetse ataranazi uyu G-Tough, gusa benshi baramuzi ndetse yavuze yuko iby'icyo gihangano bagiye kuba babikurikirana mu minsi iri imbere, bigomba kuba byamaze gukemuka. Nimba nyir'ubwite nyiri gusora igihangano hari uburyo azabisobanuramo, ubwo ngubwo igihangano cyiwe kizagumaho. Mu gihe rero ahasangwa ari igihangano kiyobya urubyiruko kirimo amagambo atari meza, gishobora no gusibwa ku rubuga rwa YouTube kuko birimo bivugwa yuko ari igihangano kiyobya urubyiruko. Rero mu gihe basanga ari ikiyobya urubyiruko, aho kugira gikomeze gicaracara hirya no hino, cyakurwaho ku rubuga rwa YouTube. Ni mu gihe kandi nyamara nubwo cyasibwa, abantu benshi bamaze kugishyira mu matelefone yabo, abenshi rwose baragitunze nk'uko nabibabwiye. Ni indirimbo iri gukinwa cyane, rero urumva abantu bayifite ni benshi. Ku munsi w'abagore ngira mwarabibonye, mwagiye mubona abantu benshi cyangwa amavideo menshi abagore bari kubyina iki gihangano cy'uwo bita G-Tough. Rwose kuri video ni amavideo, kuri TikTok sorry gatoya ni amavideo yacaye rwose abagore bari kubyina ino ndirimbo ya G-Tough. Reka mubwire ko ukomeze kugira ibihe byiza, ndetse nawe dusigiye igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo kibyumva nuko bibona kuri iki gihangano cya G-Tough. Ukomeze kugubwa neza, umunsi ni wawe.